Manje sengithetha ngento nami ke wena
ayiva yafika. Yena ayuka ayafika moya. Amen. Thula mabele. Waphinde wacela Hape akupa Sauli. waphinda wacela Wakupa hape Sauli. wapi akunjalo ma Awujwalo me. thula mabele. Thula mabele. Just thetha ngento esivile Lasibuye ukwa kanto bayithethe ngento kunalukwa kanto oyivile nje ngempilo yakho uzijula uba amazi kwenzeke yonke into uba hayi kodwa uyibona akuyibona lukwa. amen kukho mthethe ngento oyibonile Ukwa kanto unowa. La ibwa ngayo kuphindile okwesithathu upitile habela ulapha. thula mabele. Waphinda futhi Pita hapo. thula mabele. Leli gama likumyokuthi baba Ni pile abanye kwa babethi uri baba angeke asasithi ana ukuta hapo. lokwesithathu wokugqibela Sena sawo waya kadala. baba bishop Yena ndo bisho. ayewa bishop Mara yena ndo bisho. lento zakithi izawubuya Uri kahutla neona naye wamfakazela yena thula mabele. Ngathi yazi mshiso yinto Mari ayithathe ushoka thula mabele. imuntu into eziningi unani angithi ngalolo suku sile kanithatlela ize ngisho la atsho njalo uthi yewe uri yewe masondele kahle ukuthi uzoshambe na usikaba tatamanye wamsheshe sase kuphethe neli kukuhle ulike kodwa se uze lozo kodwa se sepa kama kanithathe leo manje masikithi ngiyafika lapha kana afika mona karaba sefika isithombe nje ufika hawona sikwa tu akathetha bese hawo tu uthi ha yebo banizihamba ngithenga iyo lento ngithetha yona tawukayi kula mabele hayi no hayi follow mabele hayi kanazeli ayakokhala maninda wabona lelo kuzana la hayi kabuya akutela mraba mathi ngiyothatha baba kuzokusiza kalike ulenda bebisho muri Kenya mo nayo wathi angazi ukuthi wakhe womubane sasa yena ude ata okugqibela samuthule awutshengisi ukuthi uyaphila awutshengisi ukuthi wenzani waphila kabo wenza mabele Follow mabele waphinda futhi aphinda wacela habe akuthi amen mangabe siripoti ha tamasa ukuthi umama nami kama sasi thula kamema na hey angazi lapha le or ndoda how awuripoti lapha how report the woman uma ikuyimpendulo umama hayi uyafethulo melo umama uthi hayi kulungile ara hayi uluki uzamcela utamku manje umama usukasho ngezeli lunga funga lakanakile ungaze mawungamqondi hausa mmoja kodwa ayindoda utana haya hausa hayi kulungile ara hayi kodwa yathi mayibuya leyo mpendulo into hayi hayi wathi bari how ngathi angithi umuntu mawusukazi ari muntu hazomthiwa ngathi muntu khawuseshini kari sahashi thula mabele nakulo mshado yena amen sithetha ngesikubonileyo wasesisoni sisesu amen bekithi mina okwethu kuphela lati harisaro lafela ukuthi sicele inkolo ikupe amen sicele inkolo ikupe futhi wazi njengathetha futhi size umuntu ile kumuntu ocelwa avunyelwe avunyelwe kusho ukuthi nawe noma yintoni nayo ozoyicela mawuzoyicela amen ngoba lento sizobabonisa nowasibacelisa nami uyasangisibaleni
sengizibhalile ehamba amen thula mabeli ngikhumbula kulokho okwesibili wayeshetha ngafika sephuzi lokhuzana ufika se-ana ibhakede lonke lamanzi ana metsi ibhakede yofela 5 liter ukuthi mfo usephila ngayo sengidla usemkhulu futhi uyashesha uvuka ukuthi hayi ngitshela uyashesha uvuka awasho awufiki kuya thula mabeli tolo mabeli wacelwa wakuza thula mabeli tolo mabeli yazi zonke lezigaba ucelwa bakawufela kabafela kuthiwa ngivumela abantu abamcela batho asithethi abantu abamcela batho bamkhupha hayi suphelile nje kuphelile jwa ungaphuma ube uda uhlahla suka namhlanje kuthiwa kanje bengithi nawe kholwa athi uthi abliwena bonke kwakho makalungu ure kaofela sa hao ushilu baba wadidumela uyitse dumela fela nokunibongisa lokho okushekela ngoba kuthiwa ngome usuka noma uhambe ukuvuka nje kufanele ngoba kona kwakho ukuvuka nje ukunyathela noma uqekethe zonke izinto lezi uqekethe zonke izinto lezi impilo yona yakho angokwamlola wathi uthetha okulimniki awubonga lebuwa amen zonibongisa zoncelisa uthi uNkulunkulu ophilayo lo wabaprofiti thula mabele naye simbona ngamehlo ngezenzo zakhe amen thula mabele nami ke ngingakaceli la kuyeze kokucela kuyeze no kuyeze amen bengithi-ke mina sicelele laba abanikezwe imvumo yokuthi siyamcela bese kuba njalo bengithi mina-ke sibacelele nabo nithini nithini baba besicele ngenhliziyo ezinhle ngenhliziyo ezimhlophe nangokuhamba okuhle nangokwenza okuhle nangothando olugcwele lomfowethu uthando olugcwele hhayi lokuzenzisa hhayi lokuthi umntando
kuzokwenzeka. Amen. Bengithi sicelela umama ngenhliziyo ezinhle ezimhlophe esithi siyacela Nkosi akasiphile. Baningi okusafuneka bacele. Baningi okusafuneka bacele. Benze lezinto eziyibonakalayo. Amen. uNkulunkulu munye mhlawumbe. Amen. Ababaningi. Lo profiti emhlabeni uyiwo. Ababaningi. Abaviwa uNkulunkulu. Bakhona bethu phela thina sibe wasithathubela kade sesithola profiti. Amavesi ambalwa. Thula mabili. Nje awukade niyamazi balocela ungasabe niba izinto kade awazi usafuna ubani lo ngithi asimcela ubani ya ufuna izinto ayiyazi Amen. Kami ngicela umthandazo Lela liyazwe ngakhe Amen. Ngicela izingane zami zenyanga nabazukulu thula ngempela nababonke ukuthi uNkulunkulu lophilayo abaphilise bafunde nasey'kolweni. Amen. Bonke abacelela nabagulayo bonke ukuthi isandla sikaNkulunkulu ngenceku yakhe sime njalo thula ngempela ukuthi nami futhi uqobo lami ime njalo
Thola manje ke ngicela umthandazo Jalo ke ukwathaselo he. ngaphansi kwendawo engazi balelelwa abantu bakwenzeke Kuphela. Bayethwe. mawuthi wena into izokwenzeka izokwenzeka mawuthi ngeke yenze kusho wena amen manje sawuthandazane-ke ningibeke nami xolishe ngokudla isikhathi ukuthi into uma uthetha into eyaziwe nesikhathi siyahambawuthandazane ningibeke nami ubusele umsebenzi Tape! Oh,